nipa bi on person be hunu very ohunu ba bia waduru ne no se wo rusu se nipa na yese men regret da manenko sango fo mo ma bra bonko na ni da bia bi ohunu se wo gina no ra no osusu se enne gina ho ade chi gina ho ekobasa ma bra boka achiri ekobasa mampaja ma ekobasa mani pantimi nkoko dene nko wonanim Ushia said, Tuna, men nan yone ho kwara ma awre ho da. Oba na ho na auto bia ne mani bi no. Se na oba ni wu gbaru bia wo so a, se wu ru su sa aba na uja sa aba na, kra che men yone ho. Atu ne woni hwe ye. Oni dwumadie bia di buaw. Wa na wo kokko de ne koba. Enso se nipa ne nsa appreciate o ntokwa de ne okundene, en de na di pia bonten koba. Asemba no wo kan asema che ase onye he masa me ka che pray sa oba no lusuna don't regret e ma woni gura ma won so na won were we wona ne ho ofese de ma ne nko wona ne be de se de ma ne nko because wa ye na ade so onya gba bi ama no mpato to lukota na ta bochie nyina kan ju ba ko to che no onya gba bi ama se ni pa ne kwaja no ba ma woni ka pre oba watimi na tena ono wa mamu miensa watimi ahwe nkura yi nkakra oni ka pro nyinara otwi mako awudi nipa ehunu mu hia da ya say nipa no wadu mbembenzom no so on show appreciation o ma hunu veru ni mfaso bi e wo so a krachi wi gwa akoma wo enwene ho sema wo tere enkotena ba bi na ye ena aja nkura ni die be ne de jana woko wagimi enya cheba jana woko na ko bo bra ya me do kasa na wakane never and ever regret. So nipa bi ntimi show appreciation o nipa bi ntimi hunu emfaso e wo so o value na anu ne te gane wo ko wo bi adwuma ye ba we sembe nipa nyina gane e da wadwuma nimu matimi ne watena besinde o fa foforo ba aze wonni me o fa foforo ba na wo gibe bia metena gwa dia akoma no na value we wonni ma me ade ade na zo me twa wadwuma nimu je de I have to leave gotam mo nyina ko me na mkae nipa no e powerful time say de na ade na bakura say midie na me na ode tena ye no a na ntofu ma me kwan kakra twa ye no you need to show appreciation you need to bury it on bury amasa kono ko tonzu be buawo jai say nipa no tena cha wo bewu jana wo ko nyene ne ho o ma billions ko on fana de ebi what be shop kakra me na maso cement do shop wo me ba se nodna ba ba so cement is ama workers abeja ya amene wiye nyina waye eduo ko bi enima mako 7 aka ba ako no dada na me wom ne zundindini nya na niya me na so cement ya na wo ko pie ko mo obenye obi ba so cement do me o mezua obi ngbaru ni awo ye ja na wo ko ure ma bonza bi agua na metena wanti experience am we adwuma mu a metima ya am onye sika bie nso yi mi di vasa experience no do to we adwuma no ehunu ne ne meko se wa do se me da so cement no a we bi we ni bi ade mame se your friend na atin ada ana no mu ye you know we di me no pa ma zuwo ni ba sa 7 years we bi branch 77 ni pa ni adwan ye ga ka me ngwa we da so pa ma zuwo ni pa jana wo ko we di me o mo awo on belu we jana wo ko otimi nya hwe ma wo nimfa so bi ade ma wo ne ba fie na hu se bi ni wo no ofa ne wo bie na Jamie school ni na da tran nche wo ngramem ofa me pepe shoe ho ofa me policy shoe me koba e wo anu adamfo ba no akonnect ni soja no wo wa we no aye ngrata ma no ko abrochie me da so to nchen se bi 25 years ofa se twen ni mi ama ya ma aja no wo ko onbelu nya wo ye no onbelu ma wadamfo ne ba no be somo da be enso so wadamfo duatim de ne ko neso abeya no wo buankre ye ba na mi ade ne go produce ba da be enso no so watima hunu no mabode ne ko buankra ni ametima betena wo nchen ni ko nsuo ni production paboa ni sintade ni tontade so asa nkwaso na ni yemi ye wo dachen so obepagame mo ni mna wo so ko pagima bi ye wo be mo nyini kwa wafa ahoko tukuta adwuma bim kakra akra de man na nekosua na da ne master na aka so tranche ni bibia de ma oboa ofebe one media de sana na yere de japade ni nyina na fo abraba ye miserable kokopa bibia so bi ni very man we be show appreciation towards ni awaya ma no said you na ti amasa ja no gane madam fo no wayare akoda hospital
ifura busuo mo mama etuma titini mo wure minu nya na so concrete o woni se bi ni wo yali yenti because so na meja me yiri ofie na me abeto waduro ma ko so na meja me yiri ofie na me abeto waduro wo ho to yie na baaye na me no pe ba bi fa ko bo adwaman ba ko pa wotumi aba me yire ncha ba chiachie ne ba bi e ko yenya jane wo ko onye papa wajibi pa ompo yie jane wo ne jane ne nya so bi ma okra uja usuo na ni ama papa ama unia na ama mi jane yiri ko ya o etimi diska na be ho na me yiri nya ni papa pa ngo ma me kwa ma me de be ho sa ni papa pa we mi ni we ma ba ko be du ma na here me abra uni so na tu fuma be hospital Jesus ma yo ade na ya go for me janje duma ni o ba ka chere na me nya asem obi muni ya wo ya o me ntrasen so na so kura ni pa nyina di sam pempenso na se ni abe ye di anya ni papa en to aso biem beni ara di ara ni pa mre wi ase aye bae yenya ara di ma ni pepe be bia no ta ya ma to bia bro be tom ba wa ma to bia aso en so bi pepe ni nyina mu so sa ko ka no wa zam bone tie ma di ma wi da se dia ngwa na maye en tumi mfra me ne me nko ya no ja na wo ko o za ko we no wa ha me tie le me twu no a obetuma ya me bone na je je wali su ba na no mu ka ni mre bi no o tira no kwa no ohu se unni wo be duma dingwase asema no abeda wase no asan onu ngo obi no abese ni dini wo na bi be no be ani ebedem dia abrabo no ye be ni wiase no obi nwa wa jane kwan ne ko se ni wa ya kakra o se enso nani ja hoko oba me wale we manye ye biem yare da wo so na gina saa da bia me de me yire ko hospital me de me yire kwa yare sabia me yire na mabu me yire pla me de ne saa ntimi ye yensi dan hina ye wo na obu ko fu ya na awura fi we nya de na waye jane ho da na jane wo ko omuawo woni no gotena bi chie na obeja wo adwane you need to live here and go forward ya wali 15 years no ya ye nko ade 10 years afrim 5 years yi mu an ma uzo onyare ye ni me fan kakra na me no ye na abu fu kakra ze de na aye e bi ye ne ye chen awudie madam me nyewe na 10 years wo si wo gran go ma hu jan wo ni nkae ya to bi ki ye kasi ye gina so a awrewo be ma ye mpon na because onipa won so appreciation onipa onni value man ya wotie no ya adune be bi aye aduma bi uni so ye busuani bia en tike ni sei anya ne ba anya ono ane yemu ade anya ni nua nti se de nipa be wo bi wo vozo ni ndi vozo fefe wo mukuru mu otin kwase abla wo fefe ma fa jimbra wo fefe wo uni ndi o yesa anya ne ba ti se ni munyam no bezo benya to me hu se ne wo fa se no wo tabaw but me ti mo power de yesa ane se anya ne bendi se ni na ne bango we ya na ba ye ni nkomo bi ne ko na nkobi aka jenze ye hwe ni baba ndi hu na ni aji ko ba ye fefe sa anya ne ba no aya an se me tiam wo fa se bato de bi ani ma se unso bi appreciate nya nyame na mo so de wa kodu ama busua kra ni ma banyama se ni ba ko bi ni fira busua ni ono nko akwa nkochi ano to abra bo so na ko ba bi da fo fro dia na fa kwa se o fa sa de na me ye mempe ene me nya sa de ni biom se me yo banga ngaza aga sanje mo hu no right wo fa ya bu hu ni mu bi mempe sa agoro no wo yi abo no aye free ko ni party sa omo mpese omo show appreciation towards baby abrabo de wadu na abrabo so ne bobo na kasila ya na mfo de bi ntie gwazo omo sen apro yetim kokoto ye nuanom bi na sila abadahia ama na ko yi hankra no nya ni opanu no enavom siska betna won sen ya kasa won so adu level bi wo betna fidie so mani pa agi watum za ya na ebe o ye aduma wo he na ni woni mu da so ye no SOMPA enafo na man tam gwazo bi ni ya de say na no school kitua bi na wo prefect no woni afamu niwetuma ya na wi ase adi watum na still obi so nsho abiseji o yan ja afra asem go dana so de wasem be ko me ni wawie na mi nsha ase ya personal ya mi nsha biza bombo ile ka otaki afamu biza bombo ni yango ye ni mo ya bombo ko ya kutuji na ya jalo ko kwa kwetu